legoa la noka ya Jackskay e goelela e leka go tlhotlhora ditlhabi tša kgofa ya ditšhila yeo e nopago mariba a yona. Dithabi tša mehlare ya noka ye le tšona di neela moya. Efela se ga se thabiše bao ba hlwekišago tikologo. Dorothy Maimane ke yo mongwe wa bona. We need gore even like le tourism tsa rona ha di tlile mo di bone gore our place is so clean and nice. Efela wo mošomo ga se wa bolefšega o nyaka banna tia dikakapa. It's important because we have some fishes, some plants, also they live. In fact, they can get fresh air. Jale ge di ka tlhoka seboka di tlo šitwa ke nare e tlhotša. Bana ba tšee kgalaka ke go gora ba dikišana. From here, then we sorted them out. Then we sell them. That's when we get benefit from them. What is important about them is that they divert like valuable, especially recyclable waste away from landfills. Robinson Deep Landfill ke le lengwe la mafelo a go lahlwago mokgobo wa ditlakala ka Johannesburg. Lefetla la gona le re go thiba dinko la raka le tšhwene mabogoko. Dilori di goroga di tsetla motsotso ka motsotso go agwa thaba ye nngwe godimo ga thaba ya ditlakala. But then now you've got these toxic fumes. Now think hard about the communities, for instance, residing next to it. Bjale go lahlwa ga ditlakala mo go sego molaong go imela boetapele bja teropokgolo. That's where we need the assistance of law enforcement agencies, but it doesn't seem to get better. Ge o ka se be le tharollo go molaleng gore teropokgolo e tla tšwela pele e redimuga godimo ga magala a mohweleretsheng ebile e eme leribeng la kotsi ya tšhilafatšo ya lefaufau. Ge e le Maimane le sehlopha sa gagwe ga ba kwane le bao ba rego tšhila ga e bolae e no ba ba tlhoile mašaedi. Ke maage ke tla mohlabe wa ditaba tša SABC Johannesburg.